Mundo Ohin Loron Hahu reconhece e valoriza feito de presença na contribuição e a fatin hotu. Hori foi oportunidade para feito sira halauknar e serviço profissional nian, mas que habalumos decide halau serviço doméstica. Mas bem, o sucesso hirekne haksumi aquela história sira o feito forte sira balum nebe serviço macas. Luta basira ni moris o silêncio. No dala barak sociedade la nota. Tu irmã te acompanha a reportagem da equipe GMN e prepara-ona. Empresta a misira bejino né, empresta ba malo, ponetik sepuluh, lai 15, o di selung uluk makos né, mas tamba ide né mas importante, lá é madunita sai atlor sai da mas etanosan fola varisira. Dalam uma semana da rua la ema la mai muatan la iha, ami osan la iha, ami beli suka det for $1 halbahan da der no kala. Aban Timor-Leste celebra o Lorong Nacional Feto badalahat nulu resensia. Governo hini Lorong tolu fulang novembro mudar momento importante atau relembra hicas heroína sira ni dedicação barai idene. Participação feto e processo da libertação nacional mudar força determinante ida nebe hoknar importante debes. Tambalaos dek apoio, mas besiramos luta e helina combate. Organiza rede secreto, mantém moral social, no continua advoga para direito humano e a nação to Ohin Loron. Mas que não é natureza moris no dar feto e uma larang continua existe, no ia feto balum fote responsabilidade pode halo serviço selo, nebe toda a sustentabilidade família nia. Lorong tolu fula novembro no dar lorong especial ba ina feto sira ia Timor-Leste, nebe ia tina ringu rua nulu, governo decide no dar lorong nacional feto Timor-Leste, governo marca lorong ne atau valoriza heroína Maria Taponia Mate, no dar ondra ba feto Timoruan hotu nebe ho dedicação tomak, no brani ho dihambrika mutu ko asuain mane sira ia luta contra a ocupação estrangeira durante tina nulu resinghat, nebe ikusmai Timor-Leste saiduni nação livre no independência. No Lorong tolu fula novembro, reconhecimento do Estado bafeto Timor-Leste em luta e processo de libertação nacional. O Lorong feto barak envolve e serviço profissional, mas bem e feto balon decide o serviço doméstica e servir para a família. Mas bem íamos feito balon mag serviço mão de obra o de luta basira ni moris. Gemeni prepara uma reportagem ida nebe recolhe husi feito falo no feito sira nebe halau serviço hanesan mane o de buka osan sustenta família. Hanesan ina falo pascuela no Alda Soares husi município Liquissa obrigado halau serviço todan hanesan pineira raihenek e amota komoro o de hetan osan ba sustenta família. Antes ne Alda Soares nya kaben mapinera raihenek no husi rendimento ne apoia Alda halau negócio fan modo ia dalaninin parte ta sitolu no mercado taibesi mas be atividade ne parado tambah tambando husi gestão mercado. O desafio sira ne obrigado Alda Soares hili dalang ho de ajuda ne kaben pinera raihenek. 2016 fan modo tama taibesi tas tolu kanosa sorine. Ana lain pinera rahene kene soke bot sira harukan elementus sira tun mai tebe amne garobak sirne modo sirne rahum hotu tomante sirne kar hit fakardet nebe ahubuka osa nu nebe business be sira mestraga te antau hau diakle o tuir halau na lain me pinera rahene detona. Ada sente serviço ne beni halo todan mai beni na fatin halau tamba alda esforço hakarak tebes atu serviço hanesa no maseluk mai be mehine la atinzi. Hau nudar feto ida hal fale serviço manenian nebe ke toda los ma pasensi de tamba nudar keluarga botototo itarasik makbuka itarasik mahemu itarasik mahan ne duni lolom bele mana sau senti mana todan fatuk bele monu hanehan kona hauna ai nudar feto ida nebe kar serviço toda no sau pasensi de tona tamba moris masane ona
Hau batun sa lori be dokumentu sema hatama de kantor-kantor seremus haunian sira tawa sampah. Hau remate sema dokumentu sa watama ba postunia pokon nebe det mus naran ungkos bolu sai det. Di sistema timor ni buka família det. Nebe ami da família la helaran amina dalanikus ma pinera rahene. Andra lalako na esperança atu halau na fatin serviço pinera raihenek ne. Tamba husi atividade ne, hetan osan hudi uza ba selu fatin ne besira aluga kada fulan selu dolar hat nulu, selu uang ba escola nomos uza ba necessidade umbalaran. Hetan osan si pinera raihenek lor-loron, mas que semana ida tula dala rua mas Haudi desenvolve ba odi hola hani mudi hano trata nuanser na escola sudah masuk alin sir nebe remate sema mahela hau escola balung kursu hola haha na tende basira Husente ona laran moras los ona laran triste los tamba nudar timoroan ida moris iha motalaran anesa nemos obras publik sira tuir metakatan dalam ba ami susar tebe se motalaran pokon ami motalaran aras kaut kera uluk sidak takane ami senti diak tamba kareta tama lor-loro dalan iha motor mai be ansa semana ida ami hetan netik 60 70 iha agora ne semana ida dia kidam hetan 15 lah iha total. Nune mos ina faluk pa escola da Costa Freitas ne be halau serviço pinera raihenek o di bela hetang osam ba selu sira ni hela fatin no mos selu uan sira ni escola e município likesa. Ina nusi oan 95 ne sente tristi tamba ia responsabilidade bot pa família mai be atividade ne be ni halau ladun hetan rendimento diak. Ida semana ida tula lai baru amak poin tula dala ida nomor 1 standar ma 20 urgenti kari osan lai haliu sira mai am fo tu date 15 ka $10 musim date lai gandino labari sira ne $5 ron musim date ona hodi atende be labari sira ne sekolah hani mu kos ita ansa dispensa fatin rua hani kos haruka ba foho labari sira ne precisa roupa lapijera caderno serne agora fulan klaran mos osan be atu selu kosmos se aras kahela atu hola de titanya modo masin modo ne sepulni 9% quarter mas masako ida 5 sen orincho 5 sen mas se aras kationa Atividade ne be ina na rua ne halau la os hetan kada loron mai be beleto semana ida o rua ha foi ne masosa o situação ne sira sente triste no ne obrigado sira empresta o samba malu o de selu fati ne be sira helaba empresta ami sira bijinu ne empresta ba malo ponetik 10 lai 15 o di selu uluk makos ne matamba ide ne so importante la ema dunita sai atlor saida mai etanosan fo labari sira dalam semana ida rua la ema la mai muatan la iha ami osan la iha ami bele suka det fo $1 halbahan da der no kala pois tempo fulam kos basic mam sidau selu ema kos nain dalam rumah mai dunia ami me be ami simu pasensi honono telefone be kos nain fatete mai ami tamba buat masaneona ami naran pokona mai na fatin motalano de empresta malba sema ki ulu fofal ba ami empresta selute kos na sola terra depois ami nentula fofal maluk sirnya Trabalhador sira e mota Comoro sente triste liu ina feto ruane tamba antes ne sira hetan rendimento diak mai beho intervenção Ministério Obras Públicas ne be decide takadalan no situação ne movimento careta labeletama ona ba mota Comoro o di sosa sira ni rehenek ami husu bot liu ma favor na mai lokela dalane ba ami parambel buka de hamne han he me motalarane ami labatane 5 ba governo ami laba husu 5 ba governo narangkatak lokedet dalane ba ami husi ponti rohan mai rohane ambel hetanosan sele udan tuntan agora ami mentanta naraska ami kostan ami filafal ba mine distrito ami tuhan sa de hene ami ne o ansira barbara kidan se semat fohane ba husu ba governo liu governo mai lokeneti kami na dalan ituan ida det parkareta tamang klaran mane fatinda det mos bel tamba ami mos ndar timoran ami mos servi timor ami mos botaba botsir mo batur no ba ia inam feto ai leba Angelita de Jesus husi município Manatutu lebe leba modo ho defani capital dele no mos e mercado tebesi durante tinasan o resingona no nia sente atividade ne todan mai be obrigado nia halau ho di hetan osam ba selu hela fatin no mos selu oamba escola Anisan lor hang hemo anisan fo para parisir escola ya la keluar SMP to SMP kelas 2 tena dia pindah nia basame selu karik be 10 kali pulang
Tora melos. Nafatimbaan. Sa ita toman tanah husik lah beli. Sendarung barak. Bel menu selesai 20 hetan $5. Mana $5. Hotu hani sa hetan sa lah hotu lah mana. Nelakon. Hani sa hetan pula ngada la to kare gantau. Kos nain mai kuando iha la ser la husu. Sir hani sang iha sir dehang foba ser la iha la husu. Iha sorin selu kai leba Joana José Mendonça nebe rola responsabilidade de sustenta necessidade família, também cabem idade ona. Sira ia oana inualu nebe escola hotu, nune obrigado, nia tem que leba modo husi balibar tobe kora, hodi buka osan selu oan sira nia escola, nomos usa ba necessidade umalaran. Nune wain hira modo nebe nia leba husi balibar tobe kora fang ema sosa hotu, fila hodi sosa fali necessidade umalaran nian hodi lori ba uma. Amo halo modo ne matrata vinuan escola, depois rola labara, anessa escola se saída misim rola, anessa de am lori $10 20 faherua. Mai o se rola te café, mas mira hahan mina, loruan $5 serne ba uma. Aban lori fali. Lori dok, itala pele lori barak, loruan magne fatin $15 $10. Ame ferik ne lori labara, lori magne fatin $10 $15. Tamba ita numoris, ita tu red sematu fo, emala fo, la tama tamba ita tu akora o hindoro. Ame se leba na fatin tu akora. Atividade nebe nia halau nia senti todan tebes. Tamba lau distância nebe dok, mai be nia lalako na esperança. Todang pole, kala basir ne mora sotu, misa aban lori na fatin tamba o tu, la lori sematu fo. Emai de lahiba sudah inaman maksi sudah wa. Saya masih la bela sudah itanuan, inaman maksi testara sekali dehingga sudah wa sera sekolah. Ia mos estudante o idade ronulu resinghat, nebe nudar uang kiep, o iniranya aman mate, tambah nia ia aling nain hat, nebe sekolah hotu, obrigado nia husik ne estudo, o dibuka osan li husi fan sigaru ia dalaninin, o de sustenta alin siranya sekolah. Au nudar uang feto botira, antau ketua semati tia, ela unia made tona, antau sama mos labele tona, antau tundili buka osan ba alin sira, tambah alin nain tol, ela ia strama, ida tuiraunya ola terfeto, antau amamos labele tona nema. Atundili buka osan o de sustenta fale alin sira. Ohin lorong governo fo una prioridade ba feto ia qualquer oportunidade sira, mai be se ia feto barak maksei mukit ia sira ni familia. Mai be husi história ina feto na hira nei, atu hatudu ba governo katak, la os feto hotu ia Timor-Leste ia una carreira dia ko de sustenta sira ni familia. No at liutan atividade ne be sira halau, la hetan suporta husi ukunain sira, hanesan bandu sira atu fan ia dalaninin, no halo sira sai mukit liutan. Pusi reportagem nebe ita foi acompanha Luba, Haturu Katak, feto Timor-Leste, barak makse moris e sofrimento. Ili unam fenton sira nebe sai no dar sevi família ia umalar. Ekonomia umalaran sem muki teves. Adjutan feto sira nebe ladung hetang atenção no espaço, onde halau sem atividade. Espera katak baoin governo beletau importância liba inang feton sira, nebe mak luta ba sira nyamuis. Equipa cobertura GMN.